ceng para ranaski ya. Keur mangala bangkong na warga. Ilok deh umpan aku kudu kukupat. Keur mau budak pisuruheun jeung ala bangkong. Jadi si batakan deh deui. Tak kadi tak. Kapan raya si Murat nadarat? Diuk. Jadi kita alahkeun bangkong tuh tak. Tadi siau kan panas sos di surang ala bangkong. Anjing deung atuh. Bisa ge alahkeun bangkong ke ku aing diupahan. Mani piro? Bis tenang jeung rokok-rokok mah aya. Satu di wadana. Bis di ditu ge jangan wadah ge loba. Age. Satu Wain yang tuan. Oh, Jual lila sih ya. Enak pokoknya. Zaman saja emang adalah tanggal teh. Ada luaya gajian, 5 boro-boro gajian. Yudoi, cara gampang banyak uang, cara nak mah teh deui. Ini lagi kudu gawe yang duit mah. Disuruh ngala bangkong. Nih istirahat lagi dulu, kakak lah. Dah, main tawar gaji deh kepada kos kita. Mana ul bahaya lu main jangan ngopi-ngopi mah jangan wedang. Lah lanjutlah. Si batakan di deui. Ku yang ditungguan di lapisan di dieu geuning datang. Kebiasaan tak eta mah disuruh teh. Ku yang samperkeun bae lah. Bruh. Enak pisan nek pe cuaca berkos kieu aduh. Daripada aing ngalap bangkong mending aing di deung nyuhana tuh berenang warang herang. Eta sia boy. Si batak ngabangkong di endi deui budak kita tadi. Nope. Kan di ron. Aing disuruh si batak, aing disuruh ngabangkong ting budak kami ka mambo anu kan ilok. Ya. Kita yang si batak bro. Jadi jain, Mbak. Yes. Budak enak pisan. Ku yang suruh ngalah bangkong malah diuk. Sunsukeun teh atuh ayeuna digawean gen. Jadiin. Siap, ku yang sering ngalah bangkong malah diuk dia enak-enak kayak ngomongkan manungguan. Sian tae sing aya ulah. Ulah nanya ulah. Ulah kadut. Oh, disuruh teh lain agian kuno polo teh. Aduh aing sian sing aya ulah kadut kae aing das rumah sakit kumaha Ulah macok sia mah ulah anu pae. Ai sia kan Bisa ge ngalah bangkong. Ayang toy ameng aing balik sekarang kos kini pinyo lah. Suruh gitu goblok. Yan, perbangkongan itu kemana nya, Dek? Ya angger-angger kena be aing tai. Bruh. Geus wayahna ge. Segar cuk. Enak oi. Wis lah, enak dikit. Ya, beradian bisa aya yang bangkongnya. Bangkong na lumpuh geuning rot ngarat long. Rot itu non rot. Jiwa bener. Bangke rot. Bangke mau. Terus kono. Oi, Ada. Weh, apa? Iya. Ada. Oh iya. Napa Rod? Itu do. Ayo nu tulalap do. Tolongan do. Cium aku nih siapa? Nyaho geus tolongan. Oh, dia nyebol ya.
nyang kesebar kendai. Cek serius, aja kayak pun bolas nih batu nyong. Budak edan sih main balangkeun bae teh si buluk ke. Baturnya nih sorangan. Cek, jare nyong bangkene tapir nyong orang-orang ke batu nyong. Yang satu dong angkat kalur. Oh, udah angkat kalur dong, karunya dong, angkat. Terus kayak priben. Kasih napas buatan bae dong. Sekian. Mong. Geus agian, sok ngomong agian. Mong. Kira tangi-tangi. Bisa nih kayak kue. Yang empuk. Yang kondo sekarang jadi napas buatan baik. Kalau gelohan iya. Nyaho batur sorangan bae kolo. Serius iki? Serius. Ya wis. Yang ragu-ragu cah. Geus lah eta urusan punya neng kana bangkong. Ah, urusan. Ke primen. Maju demelas. Tinggal dewek baik.